yang joto court no TSR chini Tripurani no no second court lawyers block ini meeting 1 o'clock on Pungka hamjatono ang haino rongno ani channel lo lamsako tabuk Saket district court of Haijak kaisa oro rape matter tongo chini duita victims ani main role ke ang public prosecutor no assist khaila ni bagai je kunu sana ni ke public prosecutor ni bini permission sanai se ang judge samaso tabuk chini matter kus pai ko daktino pai ka number le hyphen o je respondent romi advocate pai ko tini framing of charge je FIR IPC section limani abuni charge frame phane tini hyphen o respondent advocate pai ko ta obonke Saket district court ni canteen tini aidrugo kunu mairok chai abare payment bagai onek mai upigal je obo Saket court pai khanke supreme court thanai supreme court pai khanke tai northern railway bo office thangai jeng malaina officer bai abon bagai tabuk mai chai angke tai kunu time chikere obo ki court ni bising ota obo jeng tabuk third floor se norok nai tongono je court of fire ok norok nai mano court bai yong tong obo je police tungmani oke TSR chini Tripurani no norok nuk tongmana brok oro duty bai ke khaitong mokhang phunuklia TSR ok oro Delhi o Patiala court bai tai Saket court ke brok murugta ke brok bai waisa usu malai khangke kok sawo tabuk 12:51 bajai tongo traffic bus kena jam 1 o'clock ke chini matter supreme court yang ke high court lama so actually onek late oka meeting tongo ni 1 o'clock tabuk 1:11 tongo late omen karon tongo chini je matter tongo ni Saket court awa dakni pailia ambage jeng isa late oka tini awke supreme court naik mana और वो ट्रैफिक जैम Yes. Today's friends insisting to say that today is new day. Sentai sesuai kan Supreme Court tabuk. Ejini additional Solicitor General bin office thang itu. Obono country ni joton islai kotor court. Narok High Court dogo case paya ongoi narok further argument kainan hingke or Supreme Court of Haimano hingke naidi no dibor ka hamjatono ang tabuk ang or Supreme Court ni beskangono je oro court waisa decide khaija kangke obono final belaken hambai ani ma babu songno brok tai ani brother brok onek ani bagi sacrifice khai brok ano usit jera rohka tini ang highest court or chini country ni ajakono basajak ang belaken fraud feel khayo tamningke ang jeng asuk ganang family ni buong ya jeng middle class family no aroni bisinti ang ani ma babu song onek brok sacrifice khai ang oros peka chini tiprasa takuk bukuk song
norok high court go norok ni case dismiss khai reject hangke tai norok tabu further appeal khai na muchuk hangke norok o supreme court phai mano ke norok just a fun matter norok property ni matter fun kha norok criminal ni matter fun kha norok civil ni matter fun kha norok ano contact khai mano ang norok na chubanai o delhi wo ani client rok gate o bachak ang actually video ni bagai or phai mani ang tini oro supreme court phaise kok borok sai tongnani I think aboni sai tai tamo proud feel moment khaiman mane ase tiprasa ang nije wanso gota ang amte buhingia ang tiprasa masa o supreme court sokpai ka nei kabangma tiprasa bo sokpai kha nei wanso go ang haifano ang nije ang feel proud feel khayo tamke ang o supreme court phaise joton sai highest court country ni court phaise ang chini kok borok sai tong oro abo bu ang parani se tauno bu tongjaya parani parao tongino as kosto khai poroi ang sukja sokpeka obo supreme court ni ulplogo gari rok bane de brok ni jo to gari dam ni mangse ang ani age school pore mani holy cross pani sagar school je pore tong hujra father sister tai ani teachers friends rock brok bo mane ano help khai brok ani dolok masa musu naya no ani channel haifano naya phone kunung ya but ani ang je ani bekha mane jajak mani ang abo samani se kapangma media rok tongoro niko chini client rok ano media wok kisa kok sabai di hini sao haifan ang authorized borok ya because ang kaisa organization kam khai tongmani bagai am bagai ang responsibility asing nana musugya je media ko sawi kuno problem kangke ani uporo jo tong nai ani office ni permission na jagya am bagai ang media ro ko salia tini kecheng obo pai kangke office thang nai ke asuk no tini ni classmate ani law faculty ni bobo supreme court practice khayo ye bono tini malai onek no khatong thoka because bo ani classmate no supreme court practice khai mani kabangma borgno no thokha ke ang is a proud feel khayo ta brongma mal khate because pore phaijak te kambo tabo thamsen khaina keba norok ani video chaja kangke norok subscribe khaidi ke tai norok tamo naina muchuk delini je tamo law ni te norok explain khaire na muchuk norok saimano ang chesta khaino norok ni mane queries rok mane address khaimana dike